A khensa ku mpfula channel ya Matimba ya Mano Mali YouTube channel. Kombela mi subscribe ku channel yi kota ku kula ku fana na ti-channel letin'wana. Namuntlha ni lava ku khumba leyi. Xana why vanhu lava loko va fika vanhwini va fika va haxatela ngopfu mali? I kuma loko va fika timolweni kumbe a ti-complex or laha ku nga na vanhu vo karhi va nga hlengeletana va fika va haxa vo ti-R100, R200 va va nyika. Swilo leswiya swi va swi va byele ku okay, mali ni ta ku nyika, mara loko ni ku nyika mali, wena mali ni ta ku nyika mali yo karhi or a ku start-a hi vo ma-20,000. And then loko a ku nyike that 20,000 a ku i fika i haxa, i fika i phaketela vanhu. Loko u phaketela vanhu, mina 20,000 ni ta yi kuma ndzhaku. Loko ku ta yi kuma ndzhaku it means wena i ta fika i phaketela vanhu lava ivi i endlanyana xibizinesi xo karhi xi nga nyawuli. Lexi business lexiya xi endlaka u kuma ku un'wana na un'wana tanihileswi ni vulaka a xi nyawuli, ivi vanhu va ta va fika va xava. The more vanhu lava va ta va fika va xava is the more na mali yi va yi kha yi tala. Kwale kona i vekaka kona mali, laha wena i vekaka kona mali ku okay mali ya mina loko yi ta ta yi veka laha. Va ku nyika swilo swo karhi ku fika i tirha ndhawu yaleyo or room yo karhi or ndhawu yo karhi ku loko mali liya yi ta yi fika yi fikela kwalaya i kota ku teka i ya tirhisa, i xava, i endla yini hi swona. Wena loko yi fikile liya ya yena ya 20 i teka 20 ya yena i fika n'wi tlherisela kumbe a ku ni lava na profit i n'wi nyika yi ri 40,000. Vanhu lava loko va ta ka mina like example a fika haxatela R100, loko munhu loyi a fika haxatela ti-R100 or ti-200, the more ni khoma mali liya hi voko, ku yi khoma just hi voko swi herile mina. I kuma ku i hola namuntlha after 2 days 3 days wa ha ri hava mali. Loko ku ri ke ni i na nsati i le kaya, nsati kaya mali yi ta yi tirhisa sharp because yena a nga yi khumbangi mali liya because wena i ta va i yi transfer-rile kunene hi akhawunti. But wena the more i fika i fika ka A_T_M i fika like example you draw 5,000 ka A_T_M ivi i khoma mali liya hi mavoko liya 5,000. I the more vanhu lava va kota ku va kumaka chance yo va teka mali ya vona back. Loko ku ri ke ni wena i hanye transfer i kuma ku i fika i yi khoma mali liya, leswi a swi nge tirhi. Loko ku ri wena right loko u xava something wo swayipa xin'wana na xin'wana wo transfer everything, i kuma ku ka wena a wu khomi mali yo tala. I kuma ku i khoma vo ma-20 rand 30 rand example. But loko u kuma ku munhu luya i fike a mi nyika ti-R100 ti-200, wena mali yin'wana na yin'wana yi khoma ku fika yi khoma R100. That R100 loko fika i khoma hi voko so swi herile wena, ivi u kuma ku wena i ya ka A_T_M fika i dirowa mali ta hi wena ni vulaka ni ku 5,000. I the more va endlaka va tekaka mali liya. Ivi un'wana a ku loko va fika a tirenkeni, leyi le tirenkeni va yi tekisaka kwihi? Le tirenkeni va yi teka simple because a ni mi ta tsutsumela n'wina vo mhani vo vo xavisa mihandzu kwala tirenkeni or lava ti chisa nyama lomu tirenkeni or lavo ti xavisela swiwitsi lomu tirenkeni. Ivi va fika mi phaketa timali letiya mi tsaka mi ku mani wa hi rhandza i hi nyika mali loko a tela, i hi nyika ti-200. Kasi ti-200 rand letiya na ti n'wi endlela more mali n'wini. Mi kuma ku i endla business ra wena a ri kule, ri tshama ri yime ndhawu yin'we. Namuntlha hi vona profit ku okay ni endlini profit like van'wani va kota ku endla 1,000 rand profit hi siku. Swi ya hi ku business ra wena ri run njhani, van'wani vo ma-3,000 4,000. But i swi vona ku na kota ku endla profit but miehleketo yo ni tatisa bindzu ra mina ri kula ri ya mahlweni a na ha ri na yona ku fana na khale. Khale ni sure ku loko no endla profit ya vo ma-5,000 10,000 hi n'hweti ni tatisa xitoko ni ya ni ya xava ti-product swa fika ni ti veka laha ka business ra mina. Loko ku ri ni i na saluni, loko yi fika laha saluni okay a ni ngetela misisi yo karhi leyi va ti-customer ti nga ta kota ku ta. A ni xava muchini wo karhi ku ti-customer ta kota ku ti ta kota ku ta ti hlayini ni nga ha yimisi layinini ni ri munhu wo kera misisi. Loko ku ri i munhu wo rhwalela vanhu tinhundzu hi movha, after 2 years a wu swi tiva ku yi xava baki yin'wana mara u kuma ku miehleketo leyo yo ku tala ku ya xava movha yin'wana a ya ha ku teli. Because of what vanhu lava va fike va teka mali liya ya wena leyi a wu tirhisa yona ku yi ku endlela business ku ri kula, va yi teke hi mi-magic ya vona leyi va yi tirhisaka. Na loko va fika byaleni, loko va fika byaleni va ta fika va mi xavela byalwa.
because of what swi va byeli no mi tirhisa mali liya loko ni mi nyika mi yi tirhisa more i kuma ku loko a fika byaleni instead a ni ku na leswi swo munhu a fikaka hayi a fika ka muxavisi or a thelini a fikaka hayi ni kombela ku matafula lama ma tata hinkwayo i ni tisela bili ya kona but yena i ta endla i ta fika matafuleni lama a fika a veka ti-1000 ivi mi khoma mali liya hi mavoko loko mi khoma mali liya hi mavoko ivi a suka a famba ku hayi se na famba danki guys hi ta vonana kasi yena wa swi tiva ku endleni i teki mali liya a nga mi siya na yona i yi tirhile wa swi tiva ku loko ni la thavhenini i fika a siya vo ma 30,000 laha thavhenini wa swi tiva ku ya kuma profit ya vo mali muni ya vo ma 200,000-300,000 after 2 months because of what vo n'wina loko mi ri ku tirheni se mi ya tirhela yena i kuma ku endla swilo swo karhi a swa ha lunghi no lungha van'wani va vona mi kuma va sungule na tiyindlu na swin'wana swo ma 3 years 4 years yi yimile laha van'wani u kuma ku tshama khokho lowu va na nsati nsati a ku ma tirha mara mali yi dya hi vavasati mara u kuma ku a hi swona kumbe n'wanuna a holovela nsati a ku i pfuka ya ku tirheni kasi vumundzuku bya wena kumbe thicara or doctor lebyi wo tirhela yini wo tirhela ku pfuna vanhu ntsena hi ku na swi vona swilo a swa ha fambi la kaya ma vona kasi mhaka yo i mali liya wena yi nga yi teka ya munhu luya lava taka laya va fika va ku ya vo buti matlisi or vo masesi matlisi va fika va mi nyika mali be careful vanhu lavaya loko va ta va khomete hi ti-hard cash lexani mi byela masiku hinkwawo ni ku munhu loyi a nga na mali a nge fambi na hard cash vanhwini munhu loyi a nga na mali loko a fika vanhwini loko a fika mutini wo karhi ku ri na nkosi kumbe ku ri na phati kumbe va swi vona ku lava tsandzeka i fika a teka wun'we wa femeni a famba na yena xopini a fika a swipe a va nyika swilo leswi lavaka or na mi byela ku tsalani list a famba na n'wina a fika mi xavela swilo leswi lavekaka kwala mutini but lavaya munhu i ta fika a ta khomi 40,000 a fika mi nyika yona ma ni twisisa ende u kuma ku van'wana loko va mi nyika yona hi lava nga endla ku munhu luya a lova ku a kota a ya va tirhela va kuma mali se be careful leswo dobadoba timali ta vanhu mi nga tekateki timali ta vanhu loko munhu a fika a ta fika a haxa mali kwala ntalweni wa vanhu ivi wena ta endleka ku wena ya wena ku na mi ni lava ku dya mali ya buti lava or ya sesi lava herini vanhu va kha va yi dya i yi tirhini loko a yi tirha ku wena loko u khoma mali yi nga tshami va rhandza too much na loko u kuma ku vanhu lavawani va swi tiva ku lavawani wa tirha i munhu wo loko n'hweti yi hela ya dirowa kunene mali leswo transfer a nga swi koti or swi swipe a nga swi tolovela yi tolo ku dirowa hard cash ya khoma hi vona i lava ngopfu n'wina a swi tiva ku loko va fika a ta na mali ya fika ku nyika 200 rand yi khoma a swi herini wena be careful ni tshama ni swi vula ka vhidiyo yin'wana yi nga tshama swi hume swi swi talatalanyana vo giyani phalavu ku va na munhu a famba a xetela ti-100 rand ti-200 rand va vutiseni namuntlha vanhu lava nga teketela timali letiya va nge mi byeli ku humelela yini va le ku rileni a hi veni careful vanhu va ka hina na khensa ku va mi langutini danki